Chibayule coming to Roluahpuia ania amping Zirna tu kanivea IT Rulkia tuna Associate Professor Sociology Department of Humanities and Social Science kathok mai kani hey zanina program kalot le kalot clear ve thin edit with Chinese speaker mind dia som kani ve hi kalom le mani pokain sita tin a programa mi tam ta kalo som to te thu soi that tak te pokalo lok pui thina keima som kan yang te hi kai ngai to phangai lowa zanina business le atip te chunga phasai lom thu ka soi do a speak your mind ani angin mani rilruwa mani ve zong mani toi zong te ke pon zanina karon din pui ve a aminga je ti tu te lo ni ve mana Indian Institute of Technology IIT Rulkia lo thok te kan lo ni ve a IIT te chu kan share angin teaching institution mai ani lowa research institution ponia teaching le research ke ni chuan kan ngai poimo ve a chu wangin zanina ke poina karon din pui chu research abik takin Zirna sang ti hi le hemi konga mizoten engtin nge ma kan lak ve theyang engati nge research kan ngai poimo ang ti hi zanina karon soi tu mani ama sa in hey zanina mitam takin ong kalkhoma research hi ti make in omem ti tum in omem hey research ti trong kam hi mi sang in soidan sang kan neya ma se athumal origin kanan su thian French trong kam atangala kan neya chu research ti nia ka pronounce wal mai theya hi trong kam thumal pani bel khom re and search ti nia chu re chuanin again ti na te ani lo relook revisit rethink search ti khan to look something closely ti na lama ko ka chu research omzia chu amasa in kan share them the dan tu chuan to study something closely mizo tong chuanin uluk zok thuk zok thil chui zaw da thil chui na kan ti theng chu research hi ke po in kum no pang te ma ni la kum som chuang te kalo bein kalo wa vai pui ve to a chung ka wa vai na tele ka ton share sang te India ram sang le India po na te po ton share kalo nei na te chang in zanina ke pon chung atang te chuanin ka ton share te chang te chuan han soi tu le han share tu cheu he zanina karun tin pui ni ya ti hian an ngai to ila research hi mitam takin kan ti ya tui vak liam lo te pon an ti ya tui tak te pon an ti ya ti tur dang share lo awanga ti te pon no ma kan institution a nge po mitam tak ti tur an share lo awanga scholarship du awanga ron ti te pon no ma se research hi tu te po ina ti thei aniem ti tur share lo awanga ti tur aniem ani le athumal hi film khurzoka mandan ani lo le man acha in kan share em ti la he ke zon ngai to thamnin ka share ke ni research lo ti ya lo zir te chuanin PhD zir lai te poina manga latimek azo to te poina manga research kan ti don chuanin thil pan hi apoi mo em theory le methodology ni ya research kan ti don ring in kan course work ate methodology zir tir kan ni ya chumi methodology chu keima zirbik social science anga te chuanin quantitative le qualitative then ni in chumi omzia chu research kan ti don chuanin thil kan ti reng kha kan chik le khabu kan share don ani pon field work kan kala data kan collect don ani pon systematic takin kan ti turani structure ni thil kan ti turani ti kha ni ya chu wang chuanin hei research in mithiam ten chu ri chuan an soya mithiam chen chung chon soya kan ti reng po in minol puina kan rin chan chu systematic taka ti wangani amai ro chu research ani lo pon researcher kan ti hianin minol pui atlang puin hey India mai ni lo pon lama te po lo ni thawa mi hey mizo ati chan chut ke te po hi mi hian mi te thina nakina ka research lampang kan soi do na MNF movement chil ve tak me he kan ni ya kan naw te ho pon uram boya te min ti ya
จุดยังคบว่าเราตุยปุยเราอาจจะวังวัดใกล้เวเรามาเสเราว่าไว้ปุยเวข้ากันนี้ researcher institution กันตีแต่พอที่ยังเท่ากันไงตัวช่วงอมเตจูสับตรงนั้นเห็น nerd จุดเดียวเล็กง่ายอันนี้เราเลยฟิงลุตุกเชียร์ตั้มโตลุตุกวังเล็กโตอันซีเดนกันง่ายส่วนส่วนนี้เฮ้ยเละละมาขัดยังไงดันกันเนี่ยเละละมาส่วนนี้หันซอยเลยตาอีละกันหูเอลีดินกันหูเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้เกี่ยวกับจุดไอ้ตักบีเอก็จุดไล่เอ็มเอก็จุดไล่เทปกันไงดันนั่นเนี่ยมาเสร็จตรงขัดเดลีคอนเฟรนซ์กันเนี่ยไล่ยิน biologist scientist เทียมเส้นมายันทุนนใช่ไหมจู่ๆนี่กริลลูกก็ไงตัวนะฮีตั้มตะกะอัตลากะอันนี้น่าสวยจู่ research มิดนี่ตินกันดูนะฮีอันนี้ทิลเบ็ดเดลตัดนี่ research ที่กันสวยวังคันนี้เล็บทิลไว้ experiment นะอันนี้เราเลยทิลฮาร์สตัก rocket science ที่นักการนี่เคร์เรานี่ตินินจิงอากันทว่าหากันโนตาเมาทิลช่าง bacteria germs เนี่ยกัน interact เลยงันนี่เตตีอะไอ้จันนี่นะ technology ช่างกันมันเตปอฮีตูเตมอนี่นะอันโลจิตเชียนั่นแหละอันทอริมน่าฟังเหตุอย่างที่เตปอเฮรน้ำมันเนี่ยส่วนบางส่วนนี้research ปฏิแต่แค่เราปอเฮนิน researcher เต็มน่าuntil zone so until หมู่ส่วนที่กันโลกปุยนกันร่างกายปุยนี่อัดโดดเลี้ยก็สวยดูจู่ตุนไล่ข้อเวลาอินทรานเสียงนะอันนั้นให้มีอินทรานเสียงนะก็ง่ายเฮียนินรำช่างเต็น research ที่นั่นสมตั้งตะกันเราเสกข้อเวลารำจังกลางเลยรำจักเชซองไอ้มาเชซอง USA กันตีเต้ South Korea กันตีเต้ไปหันอันนี้ละติงอันจังกันเทติงเหตุยังมาอัน powerful ทุนนี้นะอันนี้กันตีส่วนนี้ research อันไงไปมองฟังอันนี้ก็ยังกันตีเราเท่เราฉันจู่ US คนนี้นิมินเปียละมา QS ranking อรอนสวากะ Cornell University ชัดเจนนะกลุ่มตินเฮียนี่นะอรอนที่สวากะแต่ส่วนนี้top 10 นะ US คนนี้ปลีอันนี้top 100 สมนิปรุกอันนี้นี่สุดยังพวกกิน South Korea เต Japan เต Germany เต Western Europe รำช่างเตพอหันนี่แหละอันนี้เขาเฮียนี่ Cornell influence เสียงนะ research เบกาส่วนนี้ Cornell เห็น dominate มันนี่อันนี้เลยChina เต US เตคนนี้หันเละตาอีละสมัยเปียละมาส่วนนี้กุมขัดอัน education budget research อันได้700 billion เวลนี่อินเดียงอาจจะพอเห็นรำจังการกันนี่จังการนั้นพอกันมาส่วนพอกันดูนี่มาเสกัน education budget นี่อัตมโลมันนี่แต่ส่วนนี้ที่เห็นกันไงตัวตารำจังการตัวส่วนนำจังการตัวส่วน research Zirna sang hi alawan poi motak het yang ram kan soita te an het reng big lo example chhalu tuk chu hei Taiwan te ani lo point hei Singapore te poni Singapore kal to te po kanong mai thei ma resources an nei lo reng ma se enge an lo ngai poi mo kan ti sonin Zirna ani zanina thalai kanong kal khoma ngei po in mobile phone kam hang ani kan mobile phone kan chips te khoi tanga rongkal ngai kan ti chang Taiwan na tanga rongkal ani dai so wang so ni het yang thiam na mangin ram hian nam tam tak hian in khoweli an lo dominate ani adot le research tung changa ngai tua na sen ke na ka du chu no pang tak ni mai la kan no pan ve lai chon han ti ve khang lang ila kan le khabu ko ma ko wara hian knowledge is power te kan mu training karinga hemi hi hetia khowele research kan lu chil chho hianin ke pon ka hre thiam chhota a lo ril zele a lo thuk zia om zia chu researcher te hi an powerful an thunei ti na ni lawa ma se research tia nam society ram kai shoi te chu an hiam theilo an changkang lo theilo ti hi ke na ka pom le ka mu da na ni ani le ke ni mi zo te hi enge kan din hun vele eng tin nge he thili kan ngai to ve ang hemi ngai to na ke na ka soi du chu ni se na ka soi tak knowledge is power khan han le lokila mi thiam tam tak ten tun na ya ti hian social science a phe chuanin in ne la tam tak chok chuak chho me ka chumia in ne la chok chuak tu in ne la kan ti khanin a tharo zong ani chong lowa debate discourse kan ti ang chu
heta anon debate na sa takchu power le colonialism relationship yan on soy na sa ani hey na asoy tum chu European te North America te hianin khovel an op thei na chan chu knowledge and control awangani ti ani colonialism hun lai kha han thile ta ila British upon Indian on op khan an non op mai lo heta hianin physical domination mai anon nei lo re political domination mai anon nei lo knowledge domination po nasta takin an kalpui ani chumi be san chuan indigenous scholar kan ti ke ni India chuan tribal scholar kan ti ang mai Linda Smith chuan ti hian a lekha bu lo zia kan ni indigenous namte ke ni ang tribal namte chuanin research ti tong kam hi one of the most dirtiest words alo ti hela di ani le chu eng wanga ti tamai nge niang o ti kan ngai to mai thei ani na soi dan chuanin mingote hetiang New Zealand, Australia, United States ha te kalin an nam san chin te an lo zia saka chu tiang an zia te chu hetiang nam tam tak te hian an ma ni ke ma ni mizo ang thora oral society oral culture te an lo ni na an lo zia ngai lo wa sa pho khanin an ma ni du nan nan khanin an chan chen ten lo zia kani chu tiang chan chin an zia na chuanin stereotype sang ten lo manga wild ti te savages ti ten lo manga barbarian ti ten lo manga uncultured ti ten lo manga heng te hi an mani nam maori mangai lo te po in kha maori hawan lo udan kha lo ni to zel ni chutiang che chuanin sa phoin le midang maori nam mangai lo te po kha khatiang khan lo in huanin mai lo wa maori ti nge po kha khatiang khan lo in huani sa mingote aya niam zok le thil te thei lo zo ka indana sense of cultural inferiority ka an mani ya an lo ni ta di ke ni mi zo te po hi han ngai to ta ila kan history means ya sakma satu te chu Britishers sa pho khan nitla missionary an niemo administrator an niemo soi turatam William Shakespeare an losai ko piklan se lozia ka tin straight and chin lo silent ten lozia ka lekhabu tam tak voi ni ithlang pon mizo history kan share don chuanin lo thei lovin colonial writings si kan colonial writings a kan le tho ngai ni chu Linda Smith heti hemile khabu zia like hadit mitam takin zona zona te an zota chota zona ama poina asoi ve ale khabu revised edition som ni na vela azia ni han ka sheta ka sheswal mai thia ta chuanin hele khabu izia la hianin ithina van rim om em an ti ni research in anghen idu lo you are anti research tian ti ni ma se Linda Smith chon ti hian asoi anti research kanilo research tho mangin ke mani kan chanchin ni lo zonga zia ki ka challenge ve mai ani he ke ni ho ke ni ang nam ob belo om nam to nam te hianin he ti zong hian ma kan lak lo chuanin kan zalen thei tak don lo ti ka soi tum na zo kani ati ani he ke ni mi zo te po kan van ne ya kan mi ma sa ten kan history zia atol na chan apoi mo na chan te lo sia in ziak le chiar kan thiam kum re lo te ya mizo history te an lo ziak tana e ziak lo ziak ma sa kan shet te choi puliang khaya te ke zo la te tin poviel siam te han lo ziak ka riven liang khaya phe choni sang ka zakwa somthum pariat ale kha bo khan ti han lo ziak ani mizo te hianin namdang history hi kan share fo wa amai ro chu azia dan diak dia kan ni lo ania thum shwaya khanin amai ro chu kan nam chanchin ero zia ka cher tu he omlo chumya vain he kale kha buziak lo om thei tur hi ke ma po kalom le ani ti zong han azia kani chu vo in sang ni nolama chuanin ke mani social science anga te chuanin talking back ani lo le writing back tradition kan soi ten ni hanin pu reverend liang khai real ru hi a in mil le yan ka sia reverend liang khai khanin sa point min zia sak thawlom khati mai lo mi zong in kan chan chini kan ziak turani ti zong khanin ke chuanin ka clear dei ni thiam lovin thiam wang bo ni lovin research te ka lo tui ve a vaira ma te kum tam tak kum som tha ka lo oma research te in abik takin Tata Institute of Social Science Mumbai ya sang ni som pakhatarang sang ni som pathum master zerin ko ma chuta ka zer lai chuanin hostel a hian in zan khwa ten kan ti thina ka thian te ho naga te ni mo khasi te ni an ni mo te hianin an manin nam chan sin han siar tur sap tong hian an nei zelani mizo bi ga chuanin kan nei lo lu to ka
soi tu ri awang em a tin kan lo nei ani pon hemi local publisher publication in unpublished ani lo pon regional publication hi ani tlang pui mizo chungchang kan history mo kan political history te po ka chiar don chuanin professor Sajjalna kate ani lo le professor BB Goswami te ani lo le Nirmal Nibedan anazia Dagger Brigade te kha refer zel ngai mizo wa azia kanum lo kati ta di me lo ke ram boi tu mi tan pe chanin punun tharan sang kha jakwa somlet pakwa lo zia impact of village grouping te tin reverend lau chung dungan MNF movement lo zia chungchang te le pu chong sai lo te pan nan lo zia thawa ma se mizo chungchang mi na an share don chuanin vai ho zia hi an refer na sazok ti la ka soi so lo ang chota chuanin ka thian te honen kan ti hianin keima hianin engamoni tak hianin spark hi oma mizo history ani lo pon mizo political history hi zia angai ti zong khanin ta chuanin ke chon MNF ka achil ta bur mai ni ka ti ve ngai kan tho tur ka rong bol na mizo nam ta na ka ti ve thei ani tiang zong khanin MNF kha kan boy pui chhota a khatia kan ti chhopo khanin mitam takin Roluahpuia PhD ti hi su tha ma se it topic hi mo min ti hian tam lo tu min tui pui lo ani ma se tin ka doctoral committee te po khanin nang MNF pa te min ti ya hey tu min motivate tu ha nom vak thin lo ani ne ma se la lul ka suwa research tur po hianin lo lul stubborn ve hi angai ni ti te hi ke na ka zir chole ka mu chu ani ya ta chuanin ramchan khat han soi kai le lokila sangni sampakwa Harvard University postdoc te turin position kam hove lawa sangni samparia zoka chota kala karil ruwa min khoile engati research ka ngai poimo na chu US ram te khu an ma ne lo ro puyan ne lo model an nga wange zai theman nga wang Hollywood an nei wanga ro puyan ne lo research an lo ngai poimo zia hi mit nge in ka wa muwa ta chuanin Harvard Library chan kata hianin mizo history mizo culture mizo politics tongchang le khabu ziak mu to ratam lo tu sumi le khabu ho thei te zinga chuanin mizo tonga ziak pon nei ni kalom chu pobila thangel le khabu te puro kunga chanchin te kha English ziak an ni mela ma se mizo tonga ziak lo om ka mak ka te lu tu ram boi tu mi te ti ta ka uopia ka ti maya lalong pa yavan che wale ka ram boi literature rom te ka so lom tak ka ni ani po ako war ka thon nge a oi lo wa mak ka ti hiala ni chota tang chonin ke pon ti hian real rongai to na research lama mizo ten he ai chan kan lak atul zia te real ruwa ti hian ron thar chho zela vanei tlak takin mun sang ate kalo kala sang ni som ni pathuma kale khabu MNF kalo wa vai pui ve chu Cambridge University Press in publish sakta hey pathian zara IIT ate na te kan lo mu ve assistant professor tenure te kan lo zo associate te kan lo kai chho ve ti hian ke zon ka ngai to thin ani mizo te hi voina IIT hian faculty pani chi kan lo ma Krista Roluahpuia ke zo Krista nei lo pa te min de thina apoi po ka te swang lo Krista Roluahpuia ti so ma se ti hian ka ngai to thina IIT angate le Indian institution tha te hianin mizo zirti tu som ni te som thum te han om ve le chonin avanwam om ve o te ti te ani lo poin mizo zir lai te po hianin thalai te po hianin he ayana sa zo hianin Indian institution tha mai ni lo university tha te hianin lu tumin lu na chang te shia ilakati atop na kan soi do chu mizo te malam hun he te kan ngai to ne hianin ke chuanin he nam dam ko chhuana tu le kan mahun local zel tur mizo thalai te kowa in hat nia ka shia chu he aina sa zo ka zirna sang ngai poimo le research lampanga kan kalani kalome Roluahpuia chanchin aron soya toite ron soya in soi thei du se chu in soi thei na turanga le tuka ti kha kan soi ma sa phatanga ani hi chu IIT mizo zinga faculty masaberania soi to ang khan kha Krista Roluahpuia nen khan ania ni Roluahpuia ve hinya ka kom ve angani chumo in ti theina tham te ponin ka sia alomom khop me he ni hi aron ho chungin hun min pe thei lau maya
tin mun sang khovel mun sang tu soi na hunte anei chin a chanchin hi atlema zong chhar tur ka neya chong te chu ka chhiara ton shat hianga em a tin chu nga ton shat ne na in mil tak mai zanina research chungchang haron soifia ngai nom khop maya kharam shwai tu te ka beng lo ver em pakhat kan soi ngal du chu research ti tam ram shwai tu te hi han nei tamilo han ti te kharil ro chon ama tin zona pakhat ila emine frame ngem ka MNF ngai lo ma se min zo ta ka chuan business ni chena ka soi zen soi mai ka nei pal lawa ka le khabu le ke ma research ka soi tom jok le ke na ka mu chwa soi kan soi lo ka nga ka le khabu a pokasia ka argument chu mizo nationalism he two party le pol ta ni lo mizo te ta ni ti ni ya pakhata chuan tin mizo nationalism he nei to bi kanom lo elite ho ta poni swang lo asoi thei platform nei azia thei te ta chaw ni lo hemia ko lo contribute to te hi MNF mi le sa ni lo pon tam lo to lo ram mu kher lo te po khoila ya la lo pho ani emo lo tuar ve te po han tam lo to tin adot le chuanin ka kan soi do jo kema research bi ka chuanin hetia vai abik takin vai kan katimayanga inak kan chanchin mizo history le mizo MNF movement an zia te po hian mizo te o hi bo thak khopin an zia kan isu voice akha chu ke chuanin he kalo nisina ka soi Linda Smith the work inspiration kalo don na chang te po khani mizo te o hi ke chuanin da masak da poimo kadua chu wangchon kale khabu apo ke chuanin zalen na suang ti te ka manga ramle nam ti te kha ka conceptual theoretical framework ang zong khan karon manga mizo thian tam tak te pon MNF movement iron legitimize de lom te min tia ma se min Roluahpuia kan in ti chuanin lal sang le na ini iti thei le nem zalen na swal turin an suaka min zalen nan swal san mulen mulo ka chu thudang ani ya ma se kha ka chu kan za sak ve tu ni ti te kha kale kha bo ka chu kan soi bel lo kan i chu kalo me an zot fu anyang chu kha in soi fi an hunte an nei thalia a thale maya ti chuan kha tu na a soi kha hemi nationalism in the vernacular ti hi ka dulu tu ka hele khabu hi ka champa pakha thei tar ma thu hian min soi muwa hei hi Cambridge University Press in and publisher ni ti kha aron soya ma po khan engte chhar tur ka nei theyang ka tia leitur chu om lo chia nga chan chu Cambridge publication ani ka te karil rui hal tu ka ama hi ka dil dot monile o ka tia ani hei zani na kan hanin mu chia kha min han pe ngal chat mai chu ka lom lu tu ka hetiang te ka nei phang ti ngai na ka shereng reng lawa lomum ka ti khop maya heng te hi chu han chiar chua kela zon te po kha fing deu mai the ya mo min lo she thiam ri phut mai la kala chiar tlat lawa ka chiar do na ni ti kha min lo shat sak leng po ni se kha ngai nom takin thuron soya ti chuan zon te kan nei ka ringa chu tiang tur chuan hun kan hong nga lang hello chebele sa Roluahpuia atir khan I research le elitism lam kha isoya kai chu ka thlir dan hi ka khatiam lo nge chu ka chiang lawa ka thlir dan hi kal do hlek hian ka shya I nangma anga researcher ni na konga hian I privilege angai lo mi I class structure hi education system a pu hian alang lo em ni ti kha az ka zona ni me chang ha don kalome ni ma ni mi mal chan chen lam pang hi chu ka soi vak lawanga ma se hemi chungchang hi chu ke ma ni sociologist bi ka te chuanin kan chai na satania education hian society intluk tlan lo na hi anim nget zokem ti te hemi chungchang zek tu ani chen te hey peer board te po lar ma anin asoi chu engati nge friend society a hianin a million a eli thau hianin profession than khat anzir kherbi hetiang an zir chonin khamisar kala kha andu wang kha lo nia khatatang khanin an ma ni din mun an economic capital mai ni lo an social and cultural capital kha along hit ta so kani so wang chonin ke po wena IIT zir kania IIT zir zilai no pang tam tak te IIT a lu hin an mani kherlo
mà sẽ ăn thiểu zo cả chú khamian on lúa a brain thian on siam tur te facilities on nei tur te kha kha ni dei chu tiang chuan I am the pokan soi theng a analyst the pokan soi theng mà ni mi mala chuan in ke zo hei kalo van ne ya privilege background atanga sei lian zo ke indi mi alowa ni ma se la hemi privilege dismantle na ko nga hi chuan in thei to phi zo chwa ka tum eng po ni se zona dang kha kan la le ang coming su ta te roi te nia chuanin Roluahpuia chibei ka buk chia hei urambuaya mo taka hei mizo nationalism vel chui chiang na sem ema chuta chon ke po hianin ka tuipui ve a nationalist chu kan mi alawa kan ni lo na salu to ka ma se mizo nationalism kha a process ka tuipui ve lu to kan isu chula ya chuanin ka zona ni ta chu mizo nationalism hi MNF movement khani na top pui ni ngayem tuna mizo nationalism hi opportunities how ina anva grab mai ani to lo mo ti kha ka zona pakhatania chuanin identity chungchang a khanin hemi mizo concept kan ron nei chaudana khanin hey Benedict Anderson then imagine communities te Eric Hobsbawm an invented tradition there on soita khatiang jongsong khan kan invention mai ani thayangem ti lai le mizo concept hi ingei dana aron in solidify chaudan khami a process kha etinan vernacularization te poiron soina sata chonin ile khabua te po bottom up approach te ron mangtani khatiang zong khanin I hei mitam tak chuanin aron in solidify chaudan chu organization chuti khati political party mo top down atanga en na khatam talu tukani chumi political leader chang entinan for example pulal de nga emo launita se ni lopon exodus politics a lalming thangan na zia mo khatiang te po khalaunita se la khatiang atanga ron in solidify chawani chuti khati ti kha omtani chu ingei dan ka sheve cha kani chu lai chon kalome ta te kalome zon chale pawimawh takania engemaw chana sap tong takin politically correct po ngai ka shia identity zo kha kan soi masanga kale khabu te po ka ziak langa ma se ke mana mi zo identity kalo interpret kalo shia thiam dan le ka pom dan hi kan ive a ke pom dan ero chu engte ka tanga mi zo kan nge kan ni ti lampang hi in hial the inia ma se ke chuanin politics takin mizo union te hi ke chuanin credit ka pe ni sanga zakwa som li paruka memorandum masabe an thelo khanin tuna mizo namle chi peng sang te kan lo zia ka ta chonin analte cho the te lu sei mara lai ti tam takan zia ka ni nam som ni vel pon zia mai thei namle chi atopa khan etc anda chumi ke na ka interpret dan chu mizo identity hi open ended ania a boundary khoi nge kan rin don ti thil har sa takani ma se kan soi tu ma sa ten an lo suang to na nia ka shia chu mizo identity he anei to nam lo adot le chuanin mizo tia mizo union anon nor chau khanin alo do lo to ka tam taka chuanin an nivek lawanga ma se lusai chi federation po hanan lo do lo ni ta chuanin mizo le lusai hetia kan han enge synonymous anga kan an soi tlat te ke chuanin historical tak chuanin adik fum fellow kative tlatani historical inaccuracy ka omve tlat chu wang chuan he research appointment na kati khalaya aron pian chaudan le aron pian chana tin kan soi zaw le lokanga appoint humna chuanin mizo union MP amin ka shel sol chon por than liran Indian parliament a Lusai Hills te mizo hills a thlak turani na le Lusai mizo a thlak turani na ka India parliament a khana lo soi ni alo aw so pui ni so ti honlaya home minister po heta rong kala aron ena mizo ti hi an mani helai mi te in ko da na ni ti zong khanin an lo pompui thlapa ke ni na mizo kanin ti hi British na min pek mai ni lo mizo de nge na kan du thlan na sap tong thawin kan agency ke mani na kan du thlan na kan thlan nam ming tu ra kan soi tu masa te na uluk taka an long ngai to ni ke zon ka shia Lusai Hill Lusai ti kan man don zonin putan hera pon parliament hanin chiang takena soya kale khabu apo a speech ke zon kada Lusai ti kan man don chuanin tribe khat soina mai ania mitam takhan lenglo chuwang chuanin mizo ti
khata asul su tu te po puis ge boy chwa ka te manipur lama tang te pon assam lama tang te pon mitam takhanin khami ka an lo pom da na ni ke so hei mizo bul thut ka ti mai a foundation ni kan sia na ngai ka ti mizo nationalism he sang kha zakwa som kwa par hi atop na ni lowa ka le khabu apo sang ni le som pakwa ni taing ka shia he mi nam tlang wai me na ko kha ke chuanin ka entry point na ka mangani chu ta ka soi du ni se na ka soi to mizo nationalism ka MNF ta ni se William ni to mai thei mo chu wang chuanin MNF ta ni lo mizo te ta ni ya mizo nam a chung adam chung chuanin mizo nationalism he ke chuanin a variance chi sang omang ni ma sela nam mangai na ram mangai na hi chu mizo te thilnga hianin ke chu a re ka ring lo chu tu party main an capture thei lo ma se chumi nationalism na kalpui tu le amei cher tu te jinga poi mo tak aman ro chu ke chon hla ka ti vetlat chu hla hian ni mizo te hi tam taka border sang mishing siam cho border voinia mizo te min then tu border te hi kan hla te hianin fiale chiang takin tun ma tang ka lo thiat to voina pola thiat zer chu amani soi theina ni me lo se kale khabu khatek lam phang te po ka zia ka zau zo ka soina hun te po ka nei tora ka ngai ka lom lu to ke zona zo tu kha kan comment zok lo ka nga hei ama hi nia hele khabu lo chiar to ka ti akha tin tu nai ron soi cha hla chung chang te po kha nga inom ka ti arin thu te po kha min lo shil to nge a thakop maya nationalist in ti lo chan kha zo te po chak oma nui zat dan ma te khan chu wangin anakina aruk te point kan la zot mai the ni zona dang nei kan la omem Dr. Roluahpuia thu soi angai noma thu ziak te kan lo chiar ve to thin boka izanina hun thatak mai kan mang ho thea lom om ka tia ka ming chu thlana ania I zona kan nei chu ei mani research poimo na chungchang iron soya kama mi zona zulzui de ulakhanin karon siam doa mania Mizoram University workshop in a pohan karon etena publication chungchang kan zirbing nate khoya nge kanwa tarchua kanwa chungchang anga khan academia chung anga chuanin academic journal kan ti chung anga te kan publish the trina chu kan mami tu soi zona zul zui deu khanin engam chena a researcher ni lo na research te hi a elite kan ti na chin le a privilege kan ti na chin a kham bitam tak ina anwa mu phak lo le anwa ban phak lo kha lo ni ve ta chuti ko nga chuanin a researcher kha chu engpo lo ni tang se kan research te hi mitam tak ban phak lo kha alo ni ve theita chumi ko nga chuanin research poimo na iron soi na zona khanin angin nge apikin mizo context bi ka nga hianin research hi mi tina kan ngai poimo kan ngai sana hei aya mun sanga kan da theyang ti kha karil ro oma achan chu kan soi zau de ule ka nga academic space angle academic journal la kan va publish bia lama hianin mizo te hianin han soi chuana han zia chuana platform te hi kan nei tam loin ka ria mi hlo tling anga kan ngei kan kom te po hianin an thil ti le an research te in zo chian le soi ho na ai ma hen an chanchin te an zir dan te kan har sat na to chho dan te hi kan tuipui ani in kala shredewa khang te po poimo veka amaro chu kan thil ti tak tak ate hi han soi chona hun te le han in zo na hun te hi om tam lo ni in ka ria hemi ko nga hian engei dan ni kan research te le kan thil ti te hemi academia space chu hianin om tur iti chu karing lawa kami ko nga khanin engangin nge ma kan son theyanga apoi mo zia kan hret theinan po khan mi puite thleng phak tin nge aron nei theyang te kha nge dan kan lo hredu thana kalome mizo research khovela chuanin contribution nei thata ke nia
afala ti te pocha ka ma zo na lian le zo na poi mo do to kan ya ke ma mi mal mu dan ti mayang ton shiat le ka ngai dan in kan chang jenga tin chumi no wa general de bin kan soyanga apoi mo ka tilu to ka tun nu PhD ka zo nu sang ni som pasare PhD ka zo wa sang ni som ne IT ka lo ta chumi kar chon ke po hun chan chan ate na te ka lo thoka IT ka lo nu ka mu chwa ke ma ka in mu chwa ve pakhat chu Zirna hi ke ma tan chon commission rong bol lang ka ngai to hlok na turi a claim na to mi le kha kan share sa ka cheng khat po kan lo ngai lo thu soi to ra som kan ni na po cheng khat po kan lo ma se kha nga te kan kala ngai kan fe chwa ngai ma se chumi tur chuanin ke ma ni a research ti te tho a research ra te hi kan poimo kan research ti a hianin serious taka mi na min ngai serious te turin ke ni po kan om ve ngai chu ke zon ka ti kan thuziak te po mi te a thaber lo mai the ma se kan research thu in mi na anrin the turang an ngai san the turanga ke ma ni po hi kan in siam hi chu ke zon ngai in ka sia chu ke in ka ti e katlina lom ka ti na anime lowa ma se hey in general la ke ma ni mizo context a phe chonin mi thanem ngai anave a ma se hemi kan ti don ani chonin rong bol drill ru hi put ve de ngai ni hian ke zon ka sia tin adot le chonin ni hi til har sa takania tun la po in nial na tama he khovel chang kang to lu to ka a chang kang to lu to hianin chang kan ni hen min shwai swal lek to a social science lut na te hi kan soi niam tul tola man chang kai no to ro omlo so ti to ro omlo ti zong ten akal chho to a ni ma sela ke chonin i kan ti ve anga heta sia hianin kan role hi abik takin nang ni te ke ni te social science te hianin kan role hi ke zona poimo le in ka sia chumi role la thei tur khopa mani in cher chho hi zo poimo ma se engtin nge kan society ya kan give back kan ti ero hi chu mi zong hi chu kan watan pui thei lawa thil thei pon ni lawa ma se ke mani phak to ka helaya college om zirlai te lo fui ani emo hey ke zon to na zon kan in ngai to lu to ka puya po Christian min ti to lawa ke pon Christa ka ti to la u nau pa kan in ta ka u nau pa nen hi chuanin kan kala pia nga hianin program nei dan to re kan zong ni de to berin ka sia chu a social science language takin he aya di colonial om to le ne mo hlong na kan to lo ti kha ke ma in hu dan le ka in pom dan ani ma se mani in faklam a kan min ngai sak lo la chu kami mal ngai dan be mai mai isu kalom lu to ke chatle mai zona zo tur kan la omem pakhat kan la ne ye Tibai sir coming to Roluahpuia ha narania MZU sociology PhD katimeka zona kanai chu i Christine Hai le coordinates ethnography and virtual ethnography kan ensonin i social science at ethnographic studies kan na sa researcher so ta chonin voina chonin kan reality hi virtual reality te anito ma se ethnographers te chonin i social reality kha anwa ngai poimo thinta ma se kan tun hun ngai to hianin kan research te hianin I khang virtual studies virtual ethnography kan ti ethnography kan ti te kha kan corporate angai to ETM I modular 10 hyperreality te ansoita I khata khanin nge kan reality alani tok lo iti di ha muan pui kalome ngai dan pani ka ne ya ke chuanin ton lai khovela he sap tong takin han soila digital obsession hi chu tha ka tilowa tin social science angin digital hey media ethnography tiang te hi chu tam taka chuanin ka training kema min train tu te an lo khir deuh wang poni mai theya human to human touch he tianga in biang na tak om lo hi chuanin kha ka a velitem a knowledge kan nei sociology chuanin I knowledge kan ti hi common sense knowledge oma
sociological knowledge ama common sense knowledge chu society kan lo om ve kan ni na a thil sang in thil kan jera ko shana te khotlanga te wai me kal tlang ten mizo context anga pe chuan chu tiang te chu common sense knowledge kan ti ya scientific basis ka kherlo ma se sociological knowledge ro scientific basis omani ti dan tu thlapati ani ma se khatiang digital ethnography anga chuan in ke chuan ni na thatta ka ti te po an omang ne ma se la facebook ka comment ka tu emoni in data nga mang don ta se bo amud lai common poni mai the se te amem bo ani lo put ing khami mu da khana omem khatia soi tu pa kha khatia status ni tu pa kha chuwang chuan khala kan he research ang ke na ka pom thiam dana chuan in a validity kha ke chuan in he ke ma chuan in doubt thik ani thin ma se ka a methodology ka soi niam na ni me alo ta ma se then katin he inge an misuse ka ti ya san chu google form te anon thon vak thina research ti nan mo an omuna research an ti ni rengot khatiang tu khati kha ke chuan hin ka in lo ti ni pon ka how cheu ni me alowa ma se ke chuan in khatiang kha social science researcher tan chuan in ka pom thil ka encourage lo pilot study ti nan te chuan a poilo ma se digital phone le henglowa in nga lutuk shim hi chu ke ma ni domain lowa po a thaber ni hian ke chuan ka shelo zona angai noma tin chan na po angai noma a subject ka valu chil tan lo chuan sha thiam te po har de mai theya amai ro chu kan shethiam dan in lo shethiamila tin abikin lekha zir sang deute tin research ti mek te lati tur te potam takanomin karinga chungtan te phei chuan zanina heta puro lo poi thil ron soi hi poimo ema tin khang zona le channa kan han ngai thlak te po kan lo shethiam vek kher lo ni mai theya amai ro chu ke mania khan riak ve shim sela thil tam tak ma son na tur khang khan mithiam te kam chuak te changa zir tur kan nei zo ka kha kan lo muthiam tura ka ngaya engpo ni se tun chuma tan chan kan ti phot mayanga tun chum ti angaya chum dang ala om don ti na te po ni mai the ka tia kan ti kha chan tun chuma tan chan kan du tok le photanga hei puro lo apuya chuan om maya mizo pa chuan takani ani kan platform kan han som hun min han man sak the hi kan lo mani ti kha kan soinon le ni sela hi kal zel tura du sakna kan hlan che ni kan lo me